Natural na mo kareng tata ang pokoy na sabyanan do rin karelang anak ang pongwali, aera pa kabilis ken pa magmaneo. Pero makanya ning kaso da rin pamilya Garbes, patse at chula keng racetrack. Meging banding da na kano kasing pa magkarera. Megumpisa kano iti ken panganay ay Darrell Garbes, aminunang mailig keng motorsports, kalupa ning jet ski ang pong off-road racing. O, ang mahilig ko kasi talagang mag-race. Kanita mag-race kung jet ski, mag-race kung 4x4. Kibat, anyang abalitang kaya pinining Vios Cup. At yung metong kikabanatuan na nabisang karera na alinak karera, medyo batuan na para ken, sabi na kada ako. So, sibu ka na mong few years. Sige, isala mo ning kotse ko ay... Ingilig ng Darrell ken pa magkarera, tambing ng pepamana, ken kayang panganay nga na kay Giro. This was 2016, I would say. Anyang dad ko, may nagkat yung mag-race school. Na yako, high school student ko pa mo. Sabi ko kayo, sige, subok na tayo, di ba? After that, balang may bitin ko. I feel like this sport is for me. Na oddly enough, makantaya naman yung feel ko yung the first time na linob ko kayong racetrack as someone who's practicing. July 2021, anyang agkat ng Darrell Giro para bayan niya keng racetrack. Oy, Giro, mahilig yan naman mag-kotse ang pongkay. O, tuki na ka kayo niya, bayan mo na ako, adwata ng karera. Ayasag dane mo naman yung bunso ng kapatid Darrell ay bong para bayan laking karelang sport. Kwento ng bong, dakalya kanu nga babalo, ken kayang koya. Apply making tutong biye. Malilyari, dapat ibalansin nga naman yung oras mo, king pamilya, king obra, king hobbies, makanta. Something na palagi ako, it wouldn't be something na abalo nung ako may kayabe ni. Mapilang awards na mo rin, yung penyabutan da rin pamilya Garbes, ken karelang racing career. Anti mo yung pamanari da king race 1 and 2, na second, apong third place lang mitata, na menik ken podium. At uli na ning metong yang extreme sport, yung karelang liban. Mo rin kanuay iwasan ning disgrasya. Alupa na namo, ning milyari kan Darrell yung July 1. Wala ko ito itang atin aksidente, atin maragul, atin malati. So, manalangin na kamo na sana alang maragul, kibat po atin maragul, o sana alang manasakit. Nga na ning panganeng Garbes, aliya mayayari bilang leader na ning karelang racing team, king kayang responsibilidad, king kayang anak at wali. Responsibilidad me bilang koya, responsibilidad me bilang tatang, responsibilidad me itang well-being na ning team At uling at luna lang magkarera ken pamilya. Antine mong banding kano iti karelang mikakamaganak. Maralasla namang kanong tatagon, rengaliwara pang kamaganak, patsi ating karera, bang mamye suporta. Pamilya, pami-abe-abe at pami-buklod-buklod. Inimburi ng ipasyag din pamilyang Garbes, king karelang habi, apa mga rera sa ken. Kaya be po, Art Consuelo, Felix Barrios, CLTV News.